Tobela radio milisa kamuka le ba manje ba radio. Para mo to age. No, I will wanna arthabila amu tageta because ai partusha or tusha wona ile kutoka tata o foreigner ku. Okay, ima ile bayibekile ebhanki le abayithumela ebhanki yona ibenza 14,000 laba thumela ebhanki mara waphinda wabuyela wayilanda wayidla na le 14,000 mara from 2019 abangayibeki imali ngoba mthumela abamnike imali isandleni bathi hambo ile bank yena abangayibeki abayi from 2019 so to 6 years long. Yeah, I demand per month bakhipha 750 bangaba 5 ngoba umuntu oyi1 ukhipha 150. Yeah. Manna baba mafosa ba le ba thata ka mala ba thusha ga hole ke nagana ile motho mo lo mo ga kwa ngare o kra mathata aba nyake ba mothushi ba thusha ga hole ba dira ga hole ka ntse mo le mo ya bona ine le botlhatse ene ya bona gore o ka tloa itumetse ine botlhatse ka moka mo bole bana ba Nambosi njengoba sichubeka sihlela kube khona nomama munye ke phambi phakathi komama la ngaphakathi kwestokfele ophazinyiswe nguye uSesile ke wathi noma nasikhambe sokhipha imali waberegisa umuntu wakhe ukhumbula ukuthi imali nestokfela ne bank account awikhipha imali uwedwa so uSesile ophazamisiwe wakhamba naye bakhipha imali leyo njengoba ayikhiphile imali leyo ke Dr. 14,000 wangena naye ngesitolo thengela umntwana wakhe batho amahembe namabhuku ke so bese kathi nalo sesimde abhadele imali elikenyanga kosayibhadele yabona lento leyo besacabanga ukuthi no usesi uyibhadela njani ngoba yena akadlanga usesi uyazikhulumela sesilwena kire umwathile thile tengela ya stokfela ibila ro office ngona mo ro kumatheleseli so akire wena nje kile mara kire mara tuthelo ngathi temo gathi ujile bukai na ka calculate mara ke sala ka problem ngwana ka na msheleng tinga go butwa re ka bukai ke wa fasita mara yona ujile msheleng le ausulu awam phasi ujile bukai we am phasi izileke Nambosi njengoba ngitsheke ithiwa khona waphazamiseka yizo-ke lezo Nambosi engathi sikhamba ngazo kulamalanga lezi ezihlanganisa indaba yento yentokfele-ke ngikhuluma nawe nje bonke abantu abazi ukuthi mde babhadele imali zestokfele thina sikhona sizobagijimisa bekodwa asigegele emuva kumele ukuthi wena nangabe umuntu uyazi ukuthi kunemali yestokfele or yani yanayidlileko sizomgijimisa kuyokubabuhlungu ngcono athi kusesenje abafonela abatshela athi bakwethu ngcono ngiyokuthengisa amafriji ngiyokuthengisa into zami ngikhona ukuthi ngilibhadele ngoba imali yona ngiyidlile uyayibona ukuthi singafiki ngoba kokuthoma lihlazo elokuvela ngakubo and look ama le yini bathi kwandebele legend award nathi sesithindriwe emkhathi nathi besinganalwazi kangako basithindrile bathi bazama ukuthi bakhombise abantu mhlambe abalekelebhu emphakathini mhlambe the best presenter, the best community leader, but then ke asazi ukuthi kahle kahle nabayifacilitator njalo iphuma from kwamasipala because I think ukuthi is an individual okwazile ukuthi athole a certain funding ukuthi akhona ukuthi ayenze i-recognition ukuthi sibe ne-community yabantu abahlala ngendlela efanele so that ukuthi
wonke umuntu community azi ukuthi into enye nenye ayenza ngelinye ilanga nangabe mhlambe akukho ukuthola but ukwenza uzimisele emphakathini ekugcineni kukhona ozokuthola ukuthi bayanikeza that vote of confidence ukuthi ningaphela amandla ngelinye ilanga inangabe ithoma ngapha eMpumalanga bekodwa sijabulele kakhulu ukuthi nangabe mhlambe kuyenze ukuthi abantu abaningi abavote ngokuningi Nyambosi Identical Force I think ukuthi nayo ifola under best content creators ngaphakathi nabantu bangachubeka bayenzele khona ngapha bekodwa nabahathi abasezingeni eliphezulu esithembileko njengawe Nyambosi cabanga ukuthi nathi kuyomela ukuthi sikuthathe sikubeke sithi ukuthi naso ke i-best presenter not to say ngoba uberekisa usinanda sikhuluma nawo ngama-afternoon drive kusho ukuthi sicala nje umsebenzi kucakathekile ukuthi njengoba wazi ukuthi akukho okutholako but uyazama ngendlela ukuthi umphakathi uthole ulwazi begodi siyenza everything voluntarily ukuthi abantu bakhona ukuphepha bathole yonke and this KwaNdebele Legend Award iyokwenza izinto zibe ngaphakathi kwezinga elihle elingakhona ukuthi libe lihelebho ngakithi khuluma nawe nje abantu abayichaphelisise bayilandele nale page ikhona khona lapha into le iKwaNdebele Legend asingeneni ngokuningi siyilandele le page leyo so that ukuthi ikhona ukukhula sibonakale nathi simandebele wakhona la ekhaya ukuthi sizikhakhazise ngesindebele sizibonakalise singabi abantu esizonda nabo ngoba nawungathi uyaqala kwamanye kwezinye indawo lokho kubhizi kuba nama-award ayenzeka but eMpumalanga KwaNdebele kuyokuthini kuhlala kuduphela kanti kuyokuhlala kube nenzondo ekhona na siyokuthandana makuze ini le nto ifuna ukusibumba sibe yimbumba sibe yinto yinye yebona singafelani umona asiphakamisaneni sizikhakhazise ngakwaNdebele yethu ngoba nangabe thina siloko sibhiza sikhulisa yokukhuliswa ubani ngoba thina ngithi mde sikhulisa angaphandle kwethu akekho ongayikhulisa thina begodi siba abantu abatsha mde sizimisele sizijamele sithi imbereko khumbula mhathi ukuthi ayisekho abantu ukuze bakhona ukuzithola basezingeni eliphezulu akuthomela kithi sibakhulise singaqala ukuthi laba kahle kahle nasingabakhulisa basibabona kusasa balile phezulu asifuni ukubabona balile phezulu bathi abantu abazitshela bacabanga ukuthi bona bangaba yini bafuna ukuthi let's say for example phela ukhumbula ukuthi nathi si-identical force hayi ukuthi siphephile bakhona abanye bananda basithembisa ama-face ngapha ngesayidini mara sibacaphelisile umuntu nakabona ukuthi akakutholi ukulanda kuma-comment akumotshe akukhulume kumbi or any comment afune just nje into encane oyenzile kweyiphutha begodi acomment akithi mathi nami into yenu le ye-identical force ngathi ukuthi kahle kahle ngiyani bazitshele ukuthi kanti bakhohlwe ukuthi bakhona bahelebhakako khona ngapha ku-identical force bakhona abayithandako not to say mawusizondile kutho ukuthi wonke umuntu uzokuzona nawe mkhathi nangabe ukhona umuntu ongakuthandisisi bakhona abakuthandisisako you have to be aware ukuthi angeke uphile ungabi nabantu abakuzondayo mde uphile ube nama-enemy ngoba nawunganama-enemy awusimuntu awukhombisa ukuphila mde uzondwe ungazitshela ukuthi mde uthandwe kiwo wonke umuntu mde bakhulume kumbi bahlale bakhuluma left and right bakhulume ngawo ukuthi wena wenza na ungakhulunyiko okay kuthi ukuthi awuphile mde uhlale ukhuluma ungaloko busy expect ukuthi abantu bakhulume kuhle abakhulume kumbi bakhulume kuhle kwazi ukuthi hayi impilo iyaphambili uyabona ifana nalento le khe nginikeze example emhathi ne nangabe umuntu ophila emhlabeni awukhoni ukwenza something uhlele ekhaya nje uqale ugade kuphela amaphutha wabantu bese uyogcina ube sisitha kuwo wonke umuntu okhona ukuthola i-achievement uyokuzona yonke into uyokulokhu ubhizi ukhuluma abantu kumbi ngoba uhleli ngaphasi kwesihlahla ugade kuphela amaphutha wabantu wena awenzi next that is why iKwaNdebele Legend level nje ifuna ukunirecognize itsho ukuthi nawe ohlele ekhaya nangabe utalented on something use that one day izokuphumelelisa cala musi ngapha ngeLimpopo ukuthi kwenzeka nangacala ukuthi ama-award ayenziwako ngifisa one day mhlabe nayo i-ayethu one day ithi no nathi akhe senza ama-award wethu uyazi to the area let's recognize everyone uyoyibona siyophila siphephile mde sicala ukuthi ubani si-award nesigebengu esikhulu sithi isigebengu esikhulu esimsabako nayazibona ukuthi mara
bang award for in. You have to ask yourself, why do you have to receive the award? You need to ask yourself. Yes, Skebeng of the year. Thank you, Hashing Tokozaka Kula for A2FM. Kituma Kaholi to me is carried over the Kilka. Okay. So we can tell you, Jill Marathon, shall I take to click out? Mama, Sarawa, Yawana Lexu. Mama, no, can you can tell that to okay, ma'am. Okay. That we can take it. So, Kasi, once I keep up looking to a liaka, come putting some Kioba for some mobile one about Hokolo. Come in a campelo. Ila reflect what's in a Rothman court. There one call a Hopelo. Basta kanche kapilanyana or at least it's in and then it is pileki when scout go it's in when say chacha too much when you village by any she or village or it is a simple non cosol kids and kaga. Alright. It's a Michael Noman Hopela or Kinship Gabriel Tawela or Buchua Kasama Repetica Wandama Kinaka Bushecha Cheletilon or it's in Ovakul if village by one or no key identical for Smakoko it was about. Solo. The sky to be a little Celtic Asal da fella chatile retruvile in speech. Retruvile rasama. Baba ngona kwa bakolota baba kichi 17,000. Leona itlokile mabana. Okay. Kwa odia tloka sokola tela. Jere bi barro yare na re nyaka e village bale batse pitcho go batlo e patala mafelo nga kodi ngwe go re felle le dire 40 something thousand. Same thing. Yeah, pero ako tin ko pala we bala si chalete we bala pili fili cho ko na kam ko ba itse ching kam ka kayo. Iba ko pala ko se korba lele yo na.